Atavania mama kanisa nimeendeka mavoye ene ndina mono kuma sub county ni yata kwa kwitha siko mbingi sene ndiko yumya thayo kwa kuita vala kwa ilungu ya chuma kimwe andu atatu mavikite na kuyumya thayo wito wa mwani MCA wa ward ya Matu Judas Mbilindawa ula wane na woku umundi dateka mbudhu itina wa mundume wa ukuwa katikati kuma utweni wa munina ward nesu ya Matu kuiita kiakone cha kwa mukia umonde Osia Kimanzi na maovo. Mundume wa ukuwa miaka 43 kwa isitwa ndani ya elimu tuko kitaka kuma utweni wa munina kuya Matu yata kaundini ya Masako ni wati wa nithayo itino wa kuwetekana taweyitie kwa kwezuzi kialani cha nyumba yake kwa itumi ilaita na manyekana ikize isi ya kwenye wane singe biye monopyo kitumine kiu MCA wa Matu Judas Mbilindawa ni umya witano kwe atongwa mama kanisa malikilele na kuvoya enenzi kisioni kiu cha Matu kumana na wangeleku waziko siya kwe umya thayo na vala andu atatu maminete kwe wanzini wa chuma kimwe nenda kumya wito kwa mabasta maito wamana wafadha maito nigenda maumya mboya muno especially kisioni kikitu ndo amathira maende ma andu kwe umya mathayo kyo cho mundu ni rwanda kwoza mundu ethite baba beta wa munina Matu sub location na eso ndio nakuye mundu ngi bacha sione ora kethitete o chuma ndio nathikio ngiro na waita ba yakathanga thina ko wakana na bodo kwenda kwazi ikize isi yakwe wane singe biye muno pyo na ngwenda akulia baza maitu nikenda Matu wane kwa mwe yimba ne bido tikete mwe yatuwe kene gana ndo maitu mayake kwezela Yesu mya kwezela avindani kau ndawani wakulia amwika maumanwe na mutuo uzuwa kweyuwa ahiweta ona maumu maumila uzunge otikuiumya thayo kila kingi wenda akulia wandu ama itu mamuika nundu walilia la medite tatu especially the 3 on the land ba nyaka menini nendana sekanda kwa sekanda kuimutene izitu yo mwezi wa solution in fact mba wa cause more problems kwa andu ala watia nundu we mwana wa mundu no mwana umusi yati wate mwana niwe siane igwe na mundu no mundu ati wate brother wake na be andu ange mwe na andwa ko ni ngwenda kwa sekana katiba kaitu article 26 ne itikana kila mundu mwananchi ene right ya kwemba na thayo na wela wozo thayo ne uwe utawaze twenga ni wanengani wimba wa ba utula katiba na again wimba wa tulamu ya wanga ino ngai ni wanengani thayo na wewe na jukumu ya kosa this year alone need to think and more than 50 in other sub county alama kwezita na uni kwaze kana rate isuzi ulumu no pyo na reka kwa yende uyi kumini kana tiye za kwemba na future nundu anola maite care future ni mama ende na kwezita kuwa ndo maitu na mezo kwa nda yesu yonde tuikila mwaka tukila tuteneve baiza kwenda kwezita yengi MCA ne wathuthia azikwe sikuku malilikene kana mwini wambe siana nesio zyoka zukulu wala yengi wakulia enenzi matani sikuku mezuwite megalike mwizioni ya sio andu mali sikuku na sana maikila mwaka meze kana January yokete bizi nwendeka na kwe maundu maingi azungu mazi ya nobody is responsible for your happiness ila to yasikuku to yote responsible na kila mundu ayesu obya nundu kwa wana wakunda kaindo wabaloka nziani watulika kotu wenu kwa thuite weka ngirivoti ya vilingu wa movo Mutongo TV Osea Kimanzi.